Imana ni nziza. Imana ntigira umushasha cyangwa igiturage. Ubwiza bw'Imana ntibugira umuntu wisize amavuta meza cyangwa ya rukotori. Hari abantu baza bashakira ubwiza mu mavuta, ariko ikintu nabonye kiruta ibindi bintu byose mwiza. Umukobwa aza kura ari keza, ukabona ari agakobwa kameze neza, abahungu bakaza kakinenaguza imyaka 2-3, iyo amaze kubenga abahungu imyaka 5 aba amaze gucuya. Iyo agize amahirwe yo gushakwa utari muri classe yiwe. Muzatinye 6 ni mbi cyane. Iyo umuntu ageze mu gihe cya femme, abongereza baravuga ngo femme fete, umuntu arazamuka bwaca gacuya. Nta kintu kitaza gicuya muri isi. Umuntu araririmba akaririmba neza, none bwaca gacuya, bakazamucisha abandi bakabatumira. Umuntu arabwiriza akabwiriza neza, none bwaca gacuya. Kintu kimwe kitaza gicuya. Ruguru hari imyumvire twagiraga, no kuvuga ngo umuntu wese witwaga Rebeka ruguru ni umukecuru, Marita ruguru ni umukecuru, Mariyamu ruguru ni umukecuru. Abo se batekaga inkono z'ibishimbo n'abandi. Twebwe umukobwa akageza imyaka 18, 19 akizana ikanzu ruciye mu kuboko kumwe mu ikanisa, ningo kuza gukuru attention z'abantu. Kuvuga ngo urubyaro rukomeye ruza ruturuka mu babyeyi bakomeye, babyeyi bazima. Ko iyo umubyeyi ananiwe kuba muzima, nico cyangiriza society. Buri abantu benshi nta kintu kitaza gihabwa. Ico umubyeyi afite ni cyaza sigira abana. Ufite Imana azayisigira abana be, ufite ibiheka azabisigira abana. Umuntu wese azasiga icyo afite. Itumaraga tuzosangayo nabubu. Na kabiri tuzibuka butoto. Aho kubura Imana wo burarente. Kandi mbibutse ko iyo rente ikomeye ku bantu, abantu bari mu kugeraho bayihemukira. Umuntu agahembuka ngo abone uko yishura inzu, agatakaza Imana. Ariko Imana iraruta rente. Hari ibyaha bikomeye ubu nyine biri muri bene wacu, byandangaje cyane. Bambwiye umugabo yavuye hanze, aramutegera aramwishura, aramubwira ngo bahuriye mu Rwanda. Umugore asezera umugabo hano, aramubwira ngo agiye kuri gahunda ya famiye. Kumba afite umuntu baraganye. Ariko iki nico gihe kibi kuba Kristo kuruta ibindi bihe byose. Abo twari kumwe ubushize narababwiye ngo igihe kibi cyane mu bukristo ni igihe umuntu amaze kuba revera, ni igihe umuntu amaze kuba pasiteri. Igihe umuntu amaze kuba pasiteri kiba kigoye, igihe umuntu amaze kuba bishop kiba kigoye, igihe umuntu amaze kuba umusitari mujagakiza. Hari abantu bari mu kureba abantu bakamabona ari impinja mu ikanisa, kugucecekesha nyina akama kubwira ngo muracara abana. Uko umugabo umwana patron n'umwana, uko bashara umwana mu ikanisa ngo abana babasore, uko baracara abasore abangahe mu ikanisa. Iyo abantu biwacu bakundaga gatuti cyane kuruta bubu. Iwacu nkura abapasiteri nasanzeho nibo nasizeyo. Gasanga umuntu bamusengeye ku bwarimu afite imyaka 50, Revera afite imyaka 60, umutoya ni nk'ufite imyaka 40. Uga ni nk'umudiyakoni, uri nk'umudiyakoni. Usanga Revera hano Heredi yaravuye ari nkantoza, akiri umukorari. Uriya wari umutima wo kwikunda. Uriya mutima wa sepeza kwigizeho kadeza, wari umutima wo kwikunda. Bene uriya mutima si mwiza mu nzu y'Imana. Nk'umuntu basengera afite imyaka 60, baba musengeye ngo akora iki?
wose wo guhabwa pension wo no kuja mu zabukuru no kugira ngo sasa no pasteur ni twebwe twenyine tuza dukora tudafite abasimbura umuntu agakora agategerereza kuzafunamira hariya muntu umusaza akazafata abana bo kubarika akazashuga umukaba ariko uyu muzehe umunsi yakubise abana babandi hasi uyu yaracara mu pasteur cyangwa no kuja muri passion aba Filipi 3:17 bene data mugire kirenge mucanje muhuje imitima kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufite icitegererezo. Amen. Mwami Yesu Mana nkuru, Mana yo kubahwa, Mana iteye ubwoba, Mana y'imirimo yose Mwami Yesu we muri Kristo Yesu. Mana yanje Yesu we ndagushima ko udukunda, Uwiteka Mana yanje tugenera buri munsi. Turahimbaza gukomera kwawe, ubwiza bwawe n'ubw'ibihe byose. Imbabazi zawe ntizizashira, zihoraho iteka ryose. Waremye izuba uritegeka gutwara ku manywa, inyenyeri n'ukwezi ubitegeka gutwara nijoro. Wategetse ubutaka n'amazi urabigabanya, twebwe abana b'abantu utugenera kukubaha no kukubahisha. Cyo gituma duciye bugufi cyane kugira ngo ibyo twifuza n'ibyo dutekereza biburizwemo, ibyo wifuza gukora ubicishe muri twe. Mwuka wawe akore Yesu, ababicaye aha bose yobora ubwenge n'imitima n'ibitekerezo byabo. Oh haleluya, abone Yesu wapfuye akazuka, byiringiro bizima Yesu. Mana yanje we uzuganiriza imitima, girire neza imitima yacu Mana. Yesu uzuvuga ukumvikana, girire neza ubugingo bwacu Mana. Yesu utagira amatwi yakunanira, utagira umutima wakunanira, utagira ubugingo bwakunanira, utagira mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga zawe. Abo wafashe mpiri baragukorera, hari cyo kora, bari bakomeye mu idini batazi Imana, hari cyo hindura Yesu. Ariko bahure na Yesu barahinduka. Uri umunyembaraga Yesu. Ijambo ryawe ni Imana igenda, ijambo ryawe ni Imana. Uri umunyembaraga Kristo. Ijambo ryawe ni Imana ibona, ijambo ryawe ni Imana ikora. Mw'izina rya Yesu Kristo. Ela bome. Ibitekerezo by'abantu. Mw'izina rya Yesu Kristo. Rero gituma tugusaba ngo bane natwe. Oh, byiringiro bizima Yesu. Mwuka wawe azategeke, ganiriza imitima yacu none n'iteka ryose. Amen. Juruwe tegeka byose biremera, ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza, ryanyenyeza imbaraga. Oh, mugiye nari sikamiwe. Juruwe bagera paira sinano lango na sange na kotina. Juruwe tegeka ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza, ryanyenyeza imbaraga. Oh, mugiye nari sikamiwe. Juruwe tegeka byose biremera. Sema amen. Hallelujah. Tuzamura amaboko y'Imana ishobora. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Itaramo ni nkaho mwakizamuye cyane. Kambe ngo bahozaho gatoya. Ngo bamanuraho gatoya turebe ko tutarama cyoroshe. Icyabasasa. Sema amen. Hallelujah. Ndashima Imana kubw'itorero yateguye iki gikorwa kugira ngo twese tukibanemo.
itorero Imana ibaho umugisha, mwagize neza rwose, turashimye ku ikaze ryanyu, mwaratwishimiye, mwaratwakiriye, Imana ibaho umugisha. Abashumba n'itorero mwese duciye bugufi ku bwanyu. Nanone kubw'abavugabutumwa bagenzi banje, abaririmbyi n'umukozi w'Imana hariya, nanone turishima kubana nawe. Hari ijambo wavuze, amavuta yanjye ntaruta yawe kabisa. Twese turi abagaragu b'imburamumaro, ntawe uruta uwundi. Ikindi gikurikiraho, nubishe n'umuyobozi wa gahunda hariya yavuze ngo amavuta yiwe ntiyonyegereza. Oya, iyo ni protokole y'idini, ariko na Sunday school yo twiyegereza tukegera nta kibazo. Munyikirize amen. Haleluya. Munyikirize amen. Amen. Nanone ndashima umuntu wese uri hano ameze neza. Ingahe ikintu cyose mwamukora kiraregeye kabisa. Nyabamba Imana imuha umugisha. N'aya makorari yose avuye kuririmba. Ariko abaporo muzamushima Imana yaduhaye umwuka wo kuririmba. Sikuntu kuririmba bizemera neza. Imana ibaho umugisha kabisa. Ndashima Imana kubw'abavandimwe twazanye bavuye Gidurayi. Munyemera nkabaha karirimbo gatoya cyangwe indirimbo mwaririmbye nishi. Nta kibazo kabisa. Cyangwe zabaye nishi tube nkaba. Oya. Baye. Uraririmba? Kuririmba. Turabafasha. Murasirimba? None hacangwe nyuma. Ariko nyuma nshobora kurondogora ngatwara umwanya. Onese jamais. Abo menya. Gusa sindondogora nubwo mvuze gutyo. Ariko ntawe umenya byoshika. Yego. Katuvyitege navyo byoshika. Ariko zizaba ari inyungu zayo. Ngahe nimuze iyo minota ngahe. Nabonye ni bukuru ni butoto. Ana abantu ba Gasarani na Gidurayi muze dufatikanye twese. Yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, Ngoma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yavutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yavutse inguma zose nari mfite. Iyo imba urukundo rw'umukiza rwakuyemo mwijima, yazanirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro, zazanirimba urukundo rw'umukiza rwakuyemo mwijima, zazanirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro.
Yase. Bwana sifiwe. Kadutere haleluya. Semeni haleluya. Tuweze Imana icyubahiro. Haleluya! 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 Haleluya Yesu. Kugira neza abisi bose bakabibona. Duciye bugufi cyane. Twese turabihamya kuko kugirira neza Mana. Hano mu izina rya Yesu Kristo. Wera kwisego no kwiringirwa Mana. Maria kandina andongana saga ya kingdom. Mari kandina ngondina sabiza. Turamagara imbaraga zawe Mana. Mana turamagara ubushobozi muri byose tugiye kumva ijambo cyawe Yesu. Ariko Mana tugiye kumva ijambo cyawe Mana. Mushoboze Mana. Hagira icyo ukora imbaraga z'Imana zikomeye. Muco w'Imana ukomeye. hagira icyo ukora mwami Yesu. kuko ari uduhimba. Uyu mugoroba Mana. Uyu mugoroba ukore Mana. Ziringira bizima Yesu we. Imbaraga z'Imana zikomeze kandi zikomeye. Zuru rikinguke umugoroba. Utavuga Imana zose. Imitima yacu hose ikunze. Amaze gukora kw'Imana Mana. Ukomeze kandi kuganze Mana. Mu izina rya Yesu. Amen. Ndio. Atukuze mile. Atukuze. Hallelujah! Hallelujah! Hai! Ndio. Yego. Mama we. Atukuze. Hallelujah! Hallelujah! Ndio. Ndashaka ko tuganira ijambo ritoya. Nivuga ngo mukurikize icyitegererezo cy'ingeso nziza izo mwatubonanye. Iryo jambo rimwe nshaka gusorezaho uyu mugoroba. Mukurikize icyitegererezo cy'ingeso nziza izo mwatubonanye. Uyu munsi ni umunsi wo gusoza igiterane cyacu. Sinzi umwanya mvuga uko ungana, ariko ko nifuza ko Imana yampa ubwitonzi gatoya ngo mbaganirize ibyo mpanova mu mutima wanje. Pawulo yandikira Abafilipi yarama bandikira nk'umuyobozi w'itorero kandi nk'umubyeyi wo mu mwuka, ababwira aya makuru abandikira iki gice gitangizanya n'ubuhamya bwe buri personnel. Burya ubuhamya bw'umuyobozi ni bwiza, bugira imbaraga. Iyo birivuga ngo muzirikane iherezo ry'ababayoboraga n'ingeso zabo, nuko ubuhamya bw'umuyobozi bugira imbaraga zikomeye. Pawulo rero yari arimo avuga nk'umubyeyi w'abantu mu mwuka ayoboye. Arababwira ngo muhuze umutima n'ibyo twaganiriye ejo. Mbere yabanjije ababwira ngo muturebereho, mutwigane, mugere ikirenge mu cyacu. Ariko hano avuga muri rusange ibirenzewe. Aravuga ngo mukurikize iherezo ry'ingeso nziza izo mwatubonanye. Ko ubukristo bugerwa ku mbaraga za behaviors, ingeso, imyitwarire. Niho ubukristo bugerwa. Ubukristo ntibungana n'impano zacu, burangana n'imyitwarire yacu. Kandi icyo twigana mu bukristo cyane cyane haba n'abatuyoboye, tugomba kuzirikana ingeso zabo nziza
tubafiteho icyitegererezo. Ubu nibwo turi mu kuba mu itorero, ariko ukabura umuntu uri spiritual figure, umuntu ushobora kureba ukavuga ngo uyu ashobora kumbera role model, ashobora kumbera icyitegererezo. Kandi nta muntu ubicitegererezo gusa kubw'igihagararo, umuntu abicitegererezo kubw'ingeso nziza wamwigiraho. Munyikirize amen. Amen. Ninganira uko nitonze ntimusinzira ba? Oya. Urumva? Ya. Umuntu ntabicitegererezo ku bwa titre. Umuntu ntabwo abicitegererezo ku bw'impano. Umuntu nta nabimpano icyitegererezo usanga ubwo bamusengeye ku pasteur oya. Umuntu nta nabicitegererezo ngo yabonye promotion. Umuntu abicitegererezo kubera kuko mwitegereje mu buzima bwe mugasanga hari ingeso zo kwiganwa. Munyikirize amen. Amen. Kuko umukristo bagomba kumucambua. Kucambua ni Igiswahili. Bakakugosora, bakakugusengura, bakagira ingeso nziza bagukuraho bakazigana. Iyo bagusesenguye bagasanga ntazo, no kuvuga ngo ntacu bubaze mu murimo w'Imana nkeretse gutera icugazwa. Abantu benshi bateye impehano. Yesu yigeze kubwira abafarisayo tambegere, arababwira ngo mwananiwe kwinjira mu bwami bw'Imana kandi ngo muhagara mu muryango n'abashaka kwinjira murababuza. Ico gikorwa cyo gutera impehamyi, umuntu utarinjiye ntanasohoke, yateye abana impehamyi babuza kwinjira. Kuvuga ngo mu murimo w'Imana iyo tudafite ingesa abantu batwigiraho tuba duteye impehamyi. Umuntu akaba pasiteri ariko agatera impehamyi. Kazama ariko Imana kiyodufasha ngo uyu pasiteri aveho tuzobona undi pasiteri w'umunyamwuka. Munyikirize amen. Hallelujah. Munyikirize amen. Amen. Imiyagira zikambura w'ijambo no No mu mu butayu butayu sinzanishwa n'umwuma wa mbere mbere y'umutaka agahuma amasibika yo 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 ineza ye yarampamagaye ko nzagerayo mekosemera nango nasohoke sombre. sema amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Kuvuga ngo abayobozi benshi dufite kuri none ntabwo ari abantu ureba ngo ubasangemo ingeso z'icyitegererezo, ahubwo iyo ubarebye usanga bateje impehamyi mu murimo w'Imana. Kubera ko aho kugira ngo abantu babigireho ibyiza babaye ibuye risitaza. Kandi umuntu ntagomba kubiga isitaza. Biravuga ngo ibigeragezo ntibizabura kuza, ariko ababizana n'ishyano. Nta muntu ugomba kubiga isitaza mu murimo w'Imana. Umuntu agomba guharanira kuba umukozi, kuba umuririmbyi cyangwa kuba umuntu abantu bitegereza mu buzima bwawe bakabona hari ingeso bo kwigana. Yego. Pawulo aravuga ngo twebwe ubwacu mutwigireho, mwigire ku ngeso nziza mwatubonanye. Tigerageza kwereke ko ndimanifasha kugomorore uburahuyi kwiza. Sema amen. Hallelujah. Muri ubu buzima bwo gukorera Imana bamwe bararutangiye bararusoza, abandi urugendo bararutangiye barutanzira. Ariko ikintu kiza gituma abantu basoza cyangwa bakarangirira nzira ni ingeso. Ikintu kiza gituma abantu basoza abandi bakagarukira hagati ni ingeso.
Munyikirize amen. Hallelujah. Munyikirize amen. Amen. Hano hari abantu bakojeje ingeso kandi zitari zo kubaha Imana, ariko bazikuza mu murimo w'Imana. Ikintu kiza gituma umuntu agarukira hagati ni ingeso. Bari abantu bose muzamubona bagiye bakora umurimo w'Imana barawusoza, bafite ibintu bari barubatse, nibyo ngira ngo kubaganiriza gatoya. Ikintu cya mbere bari barubatse kandi bose abashoje bose bari bahuriyeho, icya mbere kuruta ibindi ni ugusabana, ni ukubaka ubusabane bw'umuntu n'Imana. Ndiyo. Muri ubuzima bwose bwo gukorera Imana, nta mukuru, nta muto, nta ukomoka heza, nta ukomoka habi, ibyo ntibikonta. Background y'umuntu ntikonta, hakonta commitment mu gushaka mu maso h'Imana. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Hallelujah. Munyikirize cyane amen. Hallelujah. Amen. Abantu bose bakoze umurimo barawushobora, nuko bakubusabane bwabo n'Imana. Bibiliya iravuga ngo ndi umuzabibu namwe mukaba amashami, taco mubasha gukora mutari muri. Muri ubusabane bw'umukristo n'Imana niho umuntu agenda akarangiza umurimo yatangiye. Tawutensi. Hari ijambo abantu baza bakunda guhumurizanya bakavuga ngo ndizera ko Imana yatangiye umurimo muri mwe izawusohoza. Icyo nanjye ndacemera, ariko igice ko Imana nizipfa gusohoza umurimo w'abantu baryamye. Imana izisohoza umurimo w'abantu bafite ubwitange. Ubwo tumwe yatubwiye neza, umuntu uryama ku matora ikaruha igahoboka hagati, igasiga umugongo mu rubavu no mu rundi rubavu. Nta mukristo ugomba kurya mu kwa mbere ngo ageze mu kwa 12. Nta mukristo ugomba kurya ku wa mbere ngo ageze ku wundi wa mbere, ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 30. Uwo ni umurwayi wo mu mwuka, uwo ni chrétien malade. Muzi ko aba bakristo baba barwaye. Munyikirize amen. Hallelujah. Munyikirize amen. Atukuze Yesu. Naza shaka kubabwira ku busabane bw'umuntu n'Imana. Kubera iki ubusabane bw'umuntu n'Imana ari cyo kintu cya mbere gikonta. Ubusabane bw'umuntu n'Imana niki? Ubusabane bw'umuntu n'Imana nibwo butunzi bukomeye umukristo yatunga. Ubutunzi bukomeye umukristo yatunga ni ubusabane bwiwe n'Imana budacikira. Iyo umukristo ari muzima atarwaye, aza akora icyaha kumva ameze nk'umurwayi. Iyo umukristo amaze kurwara, aza akora icyaha akumva ari ubuzima busanzwe. Muzi kiriya kintu baza bita vaccine. Inubi ni indwara baba bateye umuntu mu mubiri. Cyo gituma iyo bamaze gutera akana vaccine, kaza kabanza kakarwara nk'umunsi umwe cyangwa iminsi 2 kugira ngo umubiri umenyere ya microbe. Iyo umubiri umeze kumenyera ya microbe, iyo yanurwarije kubera ko isanze ya microbe mu mubiri, umubiri ntabwo wihinda, waramenyereye microbe. N'ubukristo niko, iyo ubukristo bw'umuntu yabukuyemo icyaha, iyo microbe ikavamo, iza yinjira akarwara. Iyo yamaze kumenyera iyo ndwara, nubwo yakora icyaha kingana gute, agera mu ikanisa akabyina kubera ko ku mutima we wamenyereye ya microbe. Abenshi muzabona babyina aha, si umwuka mwinshi, ni umutima umenyereye microbe zose. Munyikirize amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Uruigitangaza Yesu. Abo mw'ijoro barabihamya bati ikuzonishe ry'umwana w'intama
yuko ariwe washoboye gucungura Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi. ubusabane bukomeye bw'Imana n'Imana ntibuza bwubaka umunsi umwe kandi ntibuza bushira umunsi umwe. Ubusabane bw'umuntu n'Imana ntibuza bwubaka igitondo kimwe kandi ntibuza bushira igitondo kimwe. Kugira ngo umuntu abwubake bimutwara igihe, no kugira ngo umuntu abusenye bimutwara igihe cyo kugenda umutima umenyera, ubitora, ubimenyera. Iyo birivuga ngo mwigane ingeso nziza mwatubonyeho, nuko iyi si turimo iri mu gihe cyo gushigikira ingeso mbi. Ubu nyine dufite abantu basigaye badefanda ibyaha bakabiburanira. Biravuga ngo bazabona ishana bafata ikibi bakacita icyiza. Kuvuga ngo imperuka niki cyangwa iki gihe turimo ni ryari? Ni igihe abantu barimo kweza ibyaha, c'est normal. Ariko iki nico gihe kibi kuba Kristo kuruta ibindi bihe byose. Abo twari kumwe ubushize narababwiye ngo igihe kibi cyane mu bukristo ni igihe umuntu amaze kuba revera, n'igihe umuntu amaze kuba pasiteri. Igihe umuntu amaze kuba pasiteri kiba kigoye, igihe umuntu amaze kuba bishop kiba kigoye, igihe umuntu amaze kuba umusitari mujagakiza n'ubwo iyo terime itari chrétienne kiba kigoye. Kubera iki? Kubera ko Bibiliya avuga ngo umubibyi yabibye imbuto, ngo amare kuzibiba, ngo abibe imbuto nziza. Mu gitondo ngo abantu baje kureba basanga n'urukungu rwamezemo, ngo baramubaza ngo ese ko wabibye imbuto nziza none tukaba twasanzemo urukungu, turandure urukungu? Arababwira atoya, mureke byose bikurane, tuzabimenya igihe cy'isarura. Ndabasobanura gatoya iri jambo. Hari igihe umuntu aza kura akaba kugera ku rwego rwa revera, urukungu rwamara kumera mu mutima we, kubera kuko Bibiliya ivuga ngo nzakubita umwungeri intama zitatana. Abantu baza basigara batekereza kuvuga ku cyaha cya pasiteri, bakavuga atoya, uza abantu bashamikiye kuri pasiteri ngo ni bangahe, umureke. Nidukora kuri pasiteri turasenya byinshi. Iyo umukristo ageze kuri bene urwo rwego barengera pozisiyo ye, ariko umutima we ukagumana icyaha, nico gihe kibi mu bukristo kuruta ibindi bihe byose. Ko muranyumva kweli? Yego. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Igihe kibi kuruta ibindi reve ni igihe wakora icyaha abantu bagatekereza ko nibagukora aba bakristo bose uyoboye bagira ikibazo, bakakurekera intege nke zawe. Nico gihe kibi mu bukristo kuruta ibindi bihe byose. Munyikirize amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Amen. Imana icubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Ndio. Ako ko mpayibona mwakanyaraje. Turi bajisho. Nari mbabwiye ko ubusabane n'Imana butubakwa umunsi umwe, bwubakwa uko dukomeza kuba bizegwa muri duke, tugakomeza gusenga, tugakomeza kwiga ijambo ry'Imana no kuryubaha. Burasubira kandi bugasenywa n'igihe buri munsi dutakaza kuba bizerwa, buri munsi tugatakaza gusenga, umuntu agatakaza amasengesho yiwe ya buri munsi. Nubona Satani agukuye ku masengesho ya mu gitondo, akagukura ku ya kumanywa, akagukura ku ya nijoro, akagukura ku bihe byawe byo kwiyiriza, akagukura ku bihe byawe byo kubyuka mu rukerera, ni hariya bihera gutakaza ubusabane n'Imana. Munyikirize amen. Amen. Kandi aho bihera ni naho bitangirira kubwubaka. Ikindi gikurikira success cyangwa prosperity, gutera imbere.
ntibikagutere kwibagirwa Imana. Abantu benshi bateye imbere bafite akazi kenshi, bari mu kuburira Imana umwanya. Bya bintu muzamenye ko ari uburiganya bwa Satani. Satani nubwo dusengera ubukene ngo bushire, ubukene tukaba tubusengera ngo bushire, ariko ikibazo nyamukuru si ubukene. Ikibazo nyamukuru mu buzima ni ukubura Imana. Hari igihe umuntu ashaka Imana mu bukene, yamara gukira akayibura. Akazi umuntu abona kakamubuza Imana si umugisha. Akazi umuntu abona kakamukura ku bihe byiwe n'Imana si umugisha. Icya kabiri nibya ibibazo, trials, ibigeragezo, intambara umuntu ashamo, ntabwo bigomba gutuma dushidikanya Imana. Ntabwo umuntu agomba guca mu ntambara ngo agere awashidikanya Imana ye. Oya. Muhando yararimbye ngo hatumo miongoni mwao wenye mashaka hatumo. Munyikirize amen. Amen. Titugomba gushidikanya Imana twakenye cyangwa twagumje, twapfushije, twarwaye. Titugomba kugerera Imana kuri eta y'ubuzima bwacu. Titugomba kugerera Imana kuri eta y'ubukire bwacu. Titugomba kugerera Imana kuri eta de sante yacu. Imana ni Imana tutagomba gushidikanya uko byagenda kose. Wabyara, wagumba, wakena, wakira, abantu bagukunda cyangwa bakakwanga. Waje muri Amerika, waba no muri Afrika, ikintu gikuru ni ubukristo. Yego. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Abantu benshi bari mu gutakaza ubukristo ukubera ko yabaye umuyumba. Urakaba umuyumba kumva yabonye izina ry'ubustare rituma atazongera kubona umwanya wo gutekereza ku bukristo. Burya muzatinye 6 ni mbi cyane. Iyo umuntu ageze mu gihe cya fame, abongereza baravuga ngo fame fed, umuntu arazamuka bwaca agacuya. Nta kintu kitaza gicuya muri isi. Umuntu araririmba, akaririmba neza, none bwaca agacuya, bakazamucisha abandi bakabatumira. Umuntu arabwiriza, akabwiriza neza, none bwaca agacuya. Ikintu kimwe kitaza gicuya ni ubukristo butavangiye. Munyikirize amen. Hallelujah. Zamura amaboko duimana icyubahiro. Amen. Sema amen. Amen. Akintu kitaza gicuya biravuga ngo mubike ubutunzi bwanyu hatagera ingesi n'inyenzi. Gucuya kw'abantu rero, umukobwa aza kura ari keza ukabona ari agakobwa kameze neza, abahungu bakaza kakinenaguza imyaka 2-3, iyo amaze kubenga abahungu imyaka 5 aba amaze gucuya. Iyo agize amahirwe yo gushakwa utari muri classe yiwe. Niko ubuzima bumeze. Ubuzima buza bugenda bucuya. Ariko ubusabane bw'umuntu n'Imana. Munyikirize amen. Amen. Tuzamura amaboko. Ndio. Duhe Imana icubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Imana ni nziza. Imana ntigira umushasha cyangwa igiturage. Ubwiza bw'Imana ntibugira umuntu wisiza amavuta meza cyangwa ya rukotori. Hari abantu baza bashakira ubwiza mu mavuta, ariko ikintu nabonye kiruta ibindi bintu byose mwiza ni ubwiza bw'Imana. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi Amen. Hallelujah. zamura amaboko. Atukuzwe. Uzamura amaboko. Ahimidiwe Yesu. Sema amen. Amen. Ibi byo kwirirwa twipendekeza ku bantu ngo badukunde. No. Abantu. Muri ibyo yaravuze ngo niba ushaka ubwiza
icubahiro no kudapfa mubishakishe gukora ibyiza. Imana ni nziza. Nta kindi kintu nabonye cyiza nk'umugabo cyangwa umugore urimo Imana. Ntaco ndabona. Nta n'indi titire nza mbona igira icubahiro mu isi nko guhura n'umuntu urimo Imana. Uzura n'agakobwa karimo Imana ukazubona kararuta bishop wambaye kororobe. Ubwiza bw'Imana ni igitangaza. Muza mubutinya. Munyikirize amen. Amen. Ukaza musakira ubwiza bw'Imana mu matiti. Muza mushakira ubwiza bw'Imana mu gushaka Imana ubwayo. Ndio. Imana ibahoboke. Amen. Imana ishobahiro. Atukuze. Sema amen. Hallelujah. Imana ishobahiro kandi. Atukuze mwene. Sema amen. Amen. Yanyeretse ineza. Ineza yanyeretse ineza. Wanyeretse ineza. Ineza wanyeretse Ineza ihambaye. Imbaraga ziheka umukristo yatunga nugushorera imizi mu gushaka ubwiza bw'Imana. Imbaraga ziheka umukristo yatunga nugushora imizi kavuga ngo ngiye gushaka ubwiza bw'Imana. Nta kindi cyiza umuntu yaba. Munyikirize amen. Hallelujah. Munyikirize amen. Amen. Muzi ko abakristo benshi batakigira imizi. Abakristo benshi ntibakigira imizi. Iyo umurebye uzumubona aririmba ariko iyo yise ukabona n'iki giti cyane. Ukabona n'iki kintu cyaza kireremba gusa kidafite aho gifasha. Ako babaza ikibazo kimwe. Igisirimba cy'umugoroba ni cyiza. Igisirimba kigira ubwiza nanjye ndagikunda. N'isaha imwe umuntu yamaze gusa wenyine aho yasenga Imana niki kigira ubwiza bwinshi. Sibabwiye ngo muri iki gisirimba ariko mbasabye ngo muze musirimba muvuye mu sengesho. Ni gute umuntu yoba ari umukristo udashoboye gusenga iminota 30 ariko agashobora gusirimba isaha yose? No, uko nakasoro. Ni gute umuntu yoba ari umukristo ushobora kuyobora abakristo bandi bene data akaba yicerekezo bakamutegaho amaherekezo atabasha gufukama isaha ngo asenga Imana? Uko nakasoro. Munyikirize amen. Amen. Ni gute umukristo yokumva ko afite inshingano zo gukorera abandi amayitaje ngo kubera gusa ko afite impano ariko atofata isaha imwe ngo afukame imbere y'Imana? Yesu yabwiye abigishwa be ngo mumeshindwa kukesha nami hata lisali moja. Munaniwe kubana nanje isaha imwe. Ukuvuga ngo isaha imwe niyo umukristo muto yakagombye kugererwa mu masengesho. Mu buzima bwo gusenga Revera Mutima, isaha imwe niho umukristo wahebuye yakagombye kugererwaho ku masengesho. Amen. Amen. Maisha mazuri ni maisha ya maombi. Maisha mazuri ni maisha ya maombi. Maisha mazuri ni maisha ya maombi. Ubuzima bwiza n'ubuzima ogusenga. Ubuzima bwiza n'ubuzima ogusenga. Ubuzima bwiza
ubuzima ogusenga somera padila ntabwo nasambala ntabwo nishobahiro kandi anamelemeta padila kina ntabwo nasangira anamelemeta anamelemeta Bwana Yesu anamelemeta anamelemeta ai Bwana Yesu anamelemeta 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 ai anamelemeta 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 ai Yesu anamelemeta anamelemeta arakaya Yesu Imana ni nziza Maria sangayo ntawe uzuyibona ngo ave imbere yayo nango nasangi nango nira kandi ntawe utarayibona uzushora imbaraga mu kuyishaka Bwana Yesu anamelemeta umuntu utarabona Imana ntazashora imbaraga mu kuyishaka anamelemeta 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 Bwana Yesu anamelemeta anamelemeta Bwana Yesu anamelemeta Bwana Yesu anamelemeta Bwana Yesu anamelemeta
Imana ibaho umugisha. Ndio. Bwana Yesu anamende mitawe. Imana ibaho umugisha kabisa. Atukuze. Naza mbabwira Imana. Iyo Bibiliya ivuga ngo maze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Hari umunyabwenge wavuze ngo iyo umutima urimo Imana ibindi bisigaye byishira mu myanya yabyo mu buzima. Iyo umuntu asingiriye Imana ibindi bisigaye byose mu buzima bigenda bisetinga mu myanya yabyo. Kandi Imana ivuye mu buzima bw'umuntu, desorganisation irakurikira. No kuvuga ngo n'ibindi byose biva mu myanya yabyo. Ikintu kiza gikura ibyo dutunze mu myanya yabyo ni ukubura Imana. Umunsi Adamu yakoze icyaha, ibintu byose byabaye desordonné. Umunsi Yesu yazanye Imana mu isi, ibintu byose byabaye organisé. Birahembuka. Ndio. Munyikirize amen. Atukuze. Nicyo gituma yavuze ngo maze mushaka ubwami bw'Imana ibindi muzabyongererwa. Kubera ko abantu bakunda kubaho ibindi by'inyongera, hari igihe umuntu azagira ifu, azabura ifu akagira ngo none nabona Imana, akagira ngo none ni ifu yasi. Ibindi byose ni ibintu byose bisigaye bisubira mu kibanza cyabyo. Yego. Munyikirize amen. Amen. Zamura amaboko. I made you. Munyikirize amen. Hallelujah. Umugabo azayubaha Imana, Aho. umugore n'abana mu rugo bakaja mu kibanza cyabo. Umugore yubaha Imana mu rugo, abana n'umugabo bakaja mu kibanza cyabo. Bibiliya ivuga ngo nimba mu rugo umwe gusa yubaha Imana, ngo abandi bose bazezwa kubwe. Aba muzamutekereza imbaraga z'Imana. Umuntu ufite Imana, umuntu ufite Imana ntaza asuzugurwa. Munyikirize amen. Hallelujah. Umuntu ashobora gusuzugurwa afite izina rikomeye. Umuntu ashobora gusuzugurika afite umuryango ukomeye. Umuntu ashobora gusuzugurika afite amafaranga. Ariko ntawe uzuba insuzugurwa afite Imana. Sema amen. Amen. Munyikirize amen. Asifiwe Yesu. Buri ubukene mufite sa amafaranga. Ubukene dufite suko tutaraja muri Amerika. Ubukene dufite n'ukubura Imana. Ndio. Omela somela. Laria sangina ngona. Laria lo somela. Menginiza kutambanginaria. Imana ibaho umugisha. Amen. Imana ibaho umugisha. Hallelujah. Timuboni ya Amerika abantu bari mu gusengera bagapfa bagafuka. Igihe kizogera abantu bazoza baje yo kuri lift. Abandi barambirwe yo batahe. Ko baravayo. Minembwe ni wazogerwa. Ubukene bukomeye dufite n'Imana. Iyo umupasiteri ahabwira Imana ngo nzamura, azagira ngo kumuzamura kw'Imana no kumuha abakristo benshi. Ariko Imana ije kuzamura umupasiteri si ukumuha abakristo benshi, izimwiyereka ubwayo. Indirimbo uko zaba ziryoshe kose, iyo zikomoka ku muntu udafite Imana, zazirangirana n'umunezero w'akakanya n'ijambo nuko. Ariko ubuzima bukomoka ku bwiza bw'Imana buza butera umuntu icaka n'inyota yo kuja gushaka Imana, akamara amezi n'imyaka yaravuye mu bana avuga ngo Mana no kubona, nakubona nese mukiza, nakubona ndetse mukiza, bya bintu byawe bitaba muri position ni ukubura Imana. Iyo Imana igeze mu buzima bw'umuntu ibintu byose biza bishaka. Imana yabwiye Ezekiel amaze ngo se aya magufwa yobaho. Ezekiel aravuga ngo Mana ni wowe ubizi, aya magufwa yo kongera akabaho. Buri buzima bw'abantu benshi ni amagufwa. Uzukora ku kintu cyose ukabona cyarumye nta buzima gifite,
ukabona ni amagufwa gusa. Wakora ku mafaranga ukabona yarumye ni amagufwa. Abanyakenya nibo bavuga ngo kumekauka. Abantu benshi kuri ikintu gikawuse ni ikintu cy'amagufwa kitari mu Imana. Imana izigera mu buzima bw'umuntu icyo atuze cyose kikavipura. Munyikirize amen. Atukuzwe. Umuntu ufite amayeri ntaza komera kuruta umuntu ufite Imana. Hari abantu muri isi bafite amayeri n'amahimba ariko ntibazaruta abantu bafite Imana. Abantu bafite ubwenge bw'isi kandi buri mu kubaha ibifatika. Ariko igitabo cy'umubwiriza kiravuga ngo ubutunzi umuntu ashakisha guhuguza bakazamusiga mu nzira. Ibintu umuntu yashatse mu pagani biboneka vuba bigashira vuba bikazamusiga akibikeneye. Ariko umuntu washatse Imana, munyikirize amen. Hallelujah. Bakristo bene data, Imana ibagirire neza. Amen. Munyikirize amen. Amen. Ubukene bukomeye dufite n'Imana. Nibwo bukene bukomeye dufite. Ubukene bukomeye dufite si ukubura icyo twishura amazu. Ubukene bukomeye dufite ni ukubura Imana. Ko inzitari ubukene bwo kubura Imana nibwo bukene bukomeye kuruta kubura renti. Aho kubura Imana wo bura renti. Kandi mbibutse ko iyo rente ikomeye ku bantu, abantu bari mu kugeraho bayihemukira. Umuntu agahemuka ngo abone uko yishura inzu agatakaza Imana. Ariko Imana iraruta rente. Hari ibyaha bikomeye ubu nyine biri muri bene wacu byandangaje cyane. Bambwiye umugabo yavuye hanze aramutegera aramwishura aramubwira ngo bahuriye mu Rwanda. Umugore asezera umugabo hano aramubwira ngo agiye kuri gahunda ya famiye. Kumba afite umuntu baraganye kubera iki amafaranga. Guhemurwa yakanya gatoya ugatakaza Kristo ni ibintu biciriritse cyane. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, Kimupata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Nta muntu uzufata Yesu ngo asubire yiganyire kubw'ubuzima bwe. Oya. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu azamuharira byose ntazasubira kwiganyira kubw'ubuzima bwe. Nico gituma ndetse no gukenera kurengera amagara ye ntaba kibitekerezaho. Ukenera kurengera amagara ye ngo arenze izuba ntaba kibitekerezaho. Ziriya ntumwa zose muza mwumva ntumwa za Yesu zikaribura, ntumwa za Yesu zikaribura, zikitwa muligo heguru izina rya Yesu, zikitwa muligo heguru izina rya Yesu. Stefano akarasha mawe Malimu makimukundwa kuitwa na mabuye, Stefano anagayemera. Munyikirize amen. Haleluya. Aba bagabo tuza twigiraho dusoma ba Pawulo nabande twitiranwa muri Bibiliya. Bari barizeye Yesu bibagiga ubuzima bwabo ko bufite agaciro. Barabyibagirwa. Stefano ngo yari umugabo urimo kwizera kandi uri mu mwuka. Niwe muntu wa mbere wapfiriye itorero. Ariko icyantangaje igihe ngo barimo bamutera amabuye benda kumwica, iwe ngo areba mu ijuru ngo abona ijuru rirakingutse. Ngo arasubira ngo abona Yesu ahagaze iburyo bw'Imana Data.
ngo aravuga ngo Mana ubababarire kuko batazi ico bakora. Hari umunyabwenge wanditse aravuga ngo iyo Sitefano adasaba imbabazi ntituba twarabonye Pawulo, kuko mu bateye Sitefano amabuye Pawulo yari yasigaye ku myenda yabo. Aravuga ngo Mana ubababarire kuko batazi ico bakora. Naona mbingu zimefunguka na Yesu mkono wa kuume akinitunza kwa upole, kwa macho yenye huruma. Ubundi Biblia iravuga ngo Yesu yicaye iburyo bw'Imana Data, ariko Sitefano ngo yamubonye ahagaze. Aravuga ngo abona Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Umwanditsi aravuga ngo icyatumye Sitefano abona Yesu ahagaze ngo ni ibintu bibiri. Ngo icyambere ngo nuko yari yiteguye kumwakira mu bwami. Munyikirize amen. Amen. Imaniza twiyegereza, izatwiyegereza, nukuriza twiyegereza. Hey, pomela. Sina tambona sina. Adona sangina ngo. Ariko uzamutekereza ko mu ijuru hazaba hameze gute? Tuzabona umwami Yesu. Indwara zatutanzeyo. Tuzabona abacu bose abapfiriye muriwe. Tuzabona umwami Yesu. Indwara zatutanzeyo. Tuzabona abacu bose abapfiriye muriwe. Nakumbuye Sioni nifuza kuzabayo. Nakumbuye Sioni nifuza kuzabayo. tuzabona intwari zose zadutanze. Yego. Tuzabona Noah, tuzabona Abraham, tuzabona Mose, tuzabona Yosefu, umusore wakiranukiye Imana. Akoye Imana nziza. Ndio. Tuzabona amakoto y'Imana. Hallelujah. Sema amen. 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 Tuzabona Dawudi. Ndio muzamutekereza igitaramo tuzohuramo na Dawudi, mukabona kizoba kimeze gute? Tuzabona Dawudi. Dawudi wakoreye Imana ngo amare gukorera Imana, Imana amubwira ngo kuva isi yabaho tuzabura wicara ku ngoma kubera ko wanejeje. Tuzamusangayo. Avuga nabo mu isezerano rya kera, tuje mu isezerano risha, tuje kubigishwa bose. Ariko muzi gitaramo tuzohuriramo na Yohana. Yohana ngo yitwaga mwanafunzi mupendwa kubera ko ngo yabaga ku mutima wa Yesu. Munyikirize amen. Amen. Zamura amaboko. Sema amen. Hallelujah. Tuzabonayo Yakobo. Amen. Yakobo ngo yari umuvandimwe wa Yesu, niwe wari revera w'i Yerusalemu. Yesu ngo amaze gupfa arazuka, nibwo Yohana yizeye. Aravuga ngo kandi mwene mama by'ukuri ivyo yavugaga byari ukuri, arizera. Iminsi yose Yohana yabaye revera ngo yahoraga asenga kandi aririra bera. Ngo Yakobo, ngo amavi ya Yakobo yari yarabaye nk'ayingamiya cyangwa y'ihene, kubera gusenga no gusengera abakiranutsi no gusengera itorero. Tuzomubonayo. Mobera somera rika. Zambe ya tomera. Lango la sangina. Sendela rie cross. Hallelujah. Anje de somela. Kina Etanda nonga. la nie crovera soki. Etomela son prepe. Bombe enaki. Tuzahoberana na Yesu. Tuzasangira nawe imiba nirangiye. Asaguhimbaza Imana. Asaguhimbaza Imana. Asaguhimbaza Imana. Asaguhimbaza Imana. Asaguhimbaza Imana. Asaguhimbaza Imana. Asaguhimbaza Imana.
dutanga haleluya. Yesu we. Yesu we. Duweze Imana icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Duweze Imana icyubahiro. Atukuzwe. Naona mbingu zimefunguka. Hallelujah. Ndio Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa upole. Munyikirize amen. Atukuzwe. Mumpe n'iminota mikeya gusa. Inyawe. N'iminota mikeya gusa. Munyikirize amen. Hallelujah. Ntekereza Yakobo kumva ndamukunda cyane. Ntabwo yari ameze nk'abantu bubu bari empty mu mitima. Yari umuntu wuzuye umutwaro, nguja gusengera abakristo n'itorero akarira. Kundaga gusabira abakristo ngo akarira cyane. Yahoraga ku mavi. Tugera mu ijuru tuzamusangayo. Nitugera mu ijuru tuzasangayo Petero na Yakobo na Yohana, ngo Yesu yabatoranyije muri inasako mu bigishwa ba Yesu bo ku mutima babugufi ko ari batatu. Yari yarahisemo abagabo ko ari batatu, ngo kubera ko muri bo ngo habagamo igitando cyane cyo gusenga Imana. Tuzabasangayo. Yego. Ndio. Amen. Atukuzwe. Munyikirize amen. Hallelujah. Imana icho. Amen. Sifiwe Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Nitumaraga tuzosangayo nabubu. Na kabiri tuzibuka butoto. Nami nitaimba hosana. Hosana ndiye mubarikiwa. Nitaruka kama tanda. Milele hata milele. Munyikirize amen. Amen. Niwe wenyine se. Hariho bakamburishi. Siko ari abanyamurenge batagiye muri aya manyambuga ari muri iyi minsi y'imperuka. Ndio. Uzo bagabo bakamburishi. Ababatakiri. Bakashabika. Baze kwandavuzwa n'ubusa. Turi mu kwandavura. Abapasteri bakandavura mu bakristo.
tuzasanga abagabo bakoreye Imana. Munyikirize amen. Amen. Ngo tuzasangayo n'abandi bose barinze kwizera kwabo. Pawulo arandika aravuga ngo narwanye intambara nziza. Narinze ibyo kwizera. Igisigaye mbika ibikamba ariko sinje jenyine. N'abandi bose. Munyikirize amen. Hallelujah. Munyikirize amen. Amen. Bavandimwe, umubiri nudutera. Muza murwanya mubwire ngo nihanganira. Sigaje igihe gitoya. Nzagukugwa mu ntahe mu bwami. Hasigaye gato maze mbone Yesu. Abamuya murimo we. Mubwira abahaye gusubira inyuma. Niyo babaruye umururu rugendo. Zabona mwijuru. Ni hafi kurangiza Urugendo rwanje. Asigaye maze mbone Yesu. Abamuya kura mu murimo. Munyikirize amen. Hallelujah. Mbabwira gusa ijambo rimwe natinzeho rivuga ngo gusabana n'Imana. Irya kabiri ryatumye aba bantu barangiza urugendo rwabo nukubaha amabwiriza y'Imana. Kubaha Imana mu gihe kigoye. Kumvira mu gihe kigoye. Kumvira Imana mu gihe kigoye. Imana ntidusaba kumvira mu gihe cyiza. Imana izidusaba kuyumvira mu gihe kigoye. Imana ntizidusaba kudahemuka mu gihe cyoroshe. Imana izidusaba kwanga ubuhemu mu gihe ubuhemu bukomanga ku muryango. Kumvira Imana mu gihe kigoye niyo yari ingeso yabo, niyo wari umuco wabo. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Pana kumvira Imana mu gihe ibintu bigenda neza. Kumvira Imana mu gihe kigoye. Kumvira Imana neza ni igihe umuntu yabwiriwe cyangwa yaburaye. Ni igihe abantu bose batagushigikiye ariko umutima wawe ukakubwira ko nubwo majority ihari ariko siko Imana ivuga. Majority ni mbi. Majority niyo yamanitse Yesu. Yahumuye abantu, yahumuye impumyi, agaburira abashonje, ahagurutsa ibimuga, ariko umunsi bavuze ngo nabambwe. Majority baravuze ngo nabambwe, baramubamba. Birengagiza ineza yabagiriye. Abantu nuducuramo. Abagukomera amashi none bo gucuragurira ejo. N'abantu. Ariko tugomba kwiga kumvira Imana mu gihe kigoye. Ikindi ni ugukiranuka mu gihe isi yose ikomeje kwangirika. Igihe urubyiruko rwangiritse nicyo gihe umusore wubaha Imana agomba kugaragara. Igihe abapasiteri bononekaye nicyo gihe agomba kuboneka umupasiteri uhagaze ku izima. Ndiyo. Ngo njyewe sinzavirira Imana yanje. No kwizera no kwihangana. Cya gatatu. Nowa yari afite kwizera kutari ukwizera gusa. Yari afite kwizera kuvanze no kwihangana. Iyo kwizera kutavanze no kwihangana tigusoza ubushake bw'Imana. Kugira ngo kwizera gusoza ubushake bw'Imana ugomba gufatana no kwizera. Imana yabwiye Nowa ngo yubake inkuge. Bibiliya ntizi precise imyaka. Ariko Nowa umwaka wa mbere bamuseka, uwa kabiri, uwa gatatu. Kugeza. Iyo kwizera kwa Nowa kutaja kugira kwihangana rikwari kuba kuzuye. Abakristo bari mu kunanirwa kwihangana. Abantu bari mu gusenga bagashaka ngo basubizwe mu gitondo ejo. Abantu bari kurara mu cyumba bakagira ngo nibajuka bajukire kubisubizo. Abantu bari mu gutegereza amasezerano y'Imana bafite imitima ibiri.
kaba ngo Imana nitagira gutya ndagira gutya, Imana nidaca handaca. Oya, kwizera kugomba kuvukana no kwihangana. Iyo kwizera ariko nyine ntikuba kuzuzwa, kwizera kuza kuzuzwa no kwihangana. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Munyikirize amen. Amen. Abagabo bakomeye muri Bibiliya bari bafite kwizera, bamwe bafanye ibishako. Paulo yapfanye igishako, aravuga ngo ningize Imana inshuro zitabarika inkureho igishako cyanje, ariko ntiyakikuyeho. Uziko umuntu yokorera Imana agafana igishako. Kwizera ndambwira ngo ubuntu bwawe bwaje buraguhagije. Umuntu ashobora gukorera Imana agafana igishako. Nicyo gituma Bibiliya iravuga ngo ntimukaza mwibaza ku mafandikiro y'abapagani. Hari abakristo baza bibaza ngo se abapaganiko. Oya, ntimukaza mwibaza ku mafandikiro y'abapagani n'ayakanya gatoya. Imana izoduha ikamba ryo kwihangana. Munyikirize amen. Amen. Ariko bari abagabo bari bafite kwihangana. Abagabo bose bakora Imana bakabisoza, bari bafite kwihangana. Ntabwo bashuhaguzaga mu masezerano. Abantu bari mu gushuhaguza bagateka ibintu bidahiye bakabipfusha ibintu byose abantu bari mu kubipfusha. Ariko kwihangana, Imana igira igihe cya buri kintu. Bibiliya iravuga ngo Imana yageneye igihe cyose, ikintu cyose ngo Imana yakigeneye igihe cyacu. Mwihangane, abagore mwihanganira abagabo, abagabo mwihanganira abagore. Bamwe Imana yabaduhaye nk'imisaraba, tuzayitura tugeze mu ijuru. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Atukuzwe. Bamwe Imana izotugirira neza bakizwe, abandi n'umusaraba tuzoshikana imbere y'Imana. Ibyo byose mu byihangane. Kwizera iyo kubuze kwihangana ndi kuba kuzuye. Amen. Amen. Ababyeyi mwihanganira abana bihanganira ababyeyi babo. Kuko aho hose Bibiliya izihava. Bibiliya ntahita zikora. Ariko abakozi mwihanganirane, abapasiteri mwihanganirane, abakristo mwihanganirane. Dufite abakristo bagoye, bamwe bafite uburozi, abandi bafite ubusambanyi, abandi bafite ubushari, abandi bafite urugambo. Mwihanganira abapagani, icyo Imana izoduhembera. Ko muranyumva? Iyo. Nimba mwanyumva muzamura amaboko. Sema amen. Amen. Muzamura amaboko kandi. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. Iryo ni isomo rya kabiri. Ako gasimba Imana ni byinshi, ndatinze ku cambere. Kambasorezaho. Byari birindwi ko ndagira ngo ndebe kimwe gusa. Kaje kuri cya gatandatu. Ikindi ni uku investinga mu bandi muri new generation. Ni ugushora, ku investinga ni ugushora. Igishoro sinzi mu rurimi rwacu nimba ari iki. Ariko abenshi barashora. Apandi igishoro cy'umutahe ni ugushora. Ku investinga ni nko kubiba mu muntu. No kuvuga ngo imico y'abari abantu bose bakoze umurimo w'Imana barawusoza. Tibagiraga ishari. Ahubwo yumvaga agomba kwishimira abandi bazamuka. Abana bazamuka kabishema. Kandi abantu bose bakoreye Imana neza. Bainvestire mu bandi, bashoye mu bandi muri generation. Ubu nibwo abapasiteri tutagikunda abantu bazamuka. Turimo kubona ko bazodukubita hasi. Abasore bari gutangira kuzamuka imitima igahagarara. Abatkandi kagisha kari muri target imvikakasha.
ariko umutima w'umuntu wese ukorera Imana agomba kugira umutima wo gukenera abandi bazamuka. Yego. Mose yashoye muri Joshua. Imbaraga za Mose yazishoye muri Yoshua. Kugira ngo igihe Mose azaba atagihari, Yoshua azayobora ubwoko bwa Isiraheli. Ariko ubu umuntu ari gufata umupasiteri agasazira kuri rutara akasigara hagarara akamemaguza ntimwumva uko yavuze. Nazambwira abantu bushize, buriya abantu biwacu bakundaga agatuti cyane kuruta bubu. Iwacu nkura abapasiteri nasanzeho nibo nasizeyo. Gasanga umuntu bamusengeye ku bwarimu afite imyaka 50. Revera afite imyaka 60. Umutoya ni nk'ufite imyaka 40. Uga ni nk'umudiyakoni. Uwo ni nk'umudiyakoni. Usanga revera hano Eredi yaravuye yari nkantoza. Akiri umukorari. Uriya wari umutima wo kwikunda. Uriya mutima wasepeza kwigizeho kadeza, wari umutima wo kwikunda. Bene uriya mutima si mwiza mu nzu y'Imana. Mbaho urugero rutoye. Nk'umuntu basengera afite imyaka 60, baba musengeye ngo akora iki? Wose wo guhabwa pension. Wo no kuja mu zabukuru. No kugira ngo sasa no pasiteri. Mose yatreninze Yoshua akiri umusore. Aramutreninga. Bibiliya ivuga ko Joshua was Moses a bearer. Kuvuga ngo Yoshua yari umutwaza muheto wa si bearer, yari assistant, yari nk'umukozi we, yari servant. No kuvuga ngo yari umusore ukorera Mose umufasha wa Mose nawe arimo kumutreninga ngo azasigara mu murimo w'Imana. Imana ije gucura Mose yaramubwiye ngo aya madaraka ya Joshua. Ni twebwe twenyine dukora tudafite abasimbura. Umuntu agakora agategerereza kuzafunamira hariya muntu. Umusaza akazafata abana bo kubarika akazashuga umukaba ariko uyu muzehe umunsi yakubise abana babandi hasi. Uyu yaracara umupasiteri cyangwa no kuja muri pasio. Umuntu ugeze imyaka yo kushuguma azafata abana b'impinja gukora babarika. Ariko sindwanyije abasaza. Ariko ndagira ngo mbumvishe ko kandi umuntu udafite ico yazamuye umukozi w'Imana bazaba mumenya atakiriho. Nyuma ya Mose gutoza Joshua, Eliya yatoje Elisa. Nimba tubona Elisa yakoze ibintu biruta ibya Eliya kubera kuko yamutoje. Paulo yatoje Tito na Timoteo. Kandi Timoteo ntibamutoje ari mukuru. Hari abantu bari mukureba abantu bakamabona ari impinja mu ikanisa. Kugucecekesha nyina kama kubira ngo muracara abana. Uko umugabo umwana patron n'umwana. Uko muracara umwana mu ikanisa. Ngo abana babasore, uko baracara abasore abanga mu ikanisa. Paulo yatoje Timoteo hagati y'imyaka 16 kugeza kuri 20. Timoteo yagere kugera mu myaka 30 ari overseer kanisa menshi. Batito bagiye kugera muri iyo myaka, none mwewe ntimugeje 30. Abwira Timote abwira Tito ngo icyatumye ngusiga Krete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ibyasigaye bidatunganye harimo kuyobora ikanisa. Urumva reve? Yesu ntiyatoje abasaza. Yesu yatoje abigishwa 12
mu bigishwa 12 Yesu yatoje, Petero ni wari ufite umugore gusa, abandi bose bari bakiri abasiribateri. Abandi bose bari bakiri abasiribateri batarashaka. Turashaka? Nta mugore ufite. Wari ufite kera warashatse? Ukugaba mu ikarisa baracamureba nk'umwana. Kubera kuko ibiri mu mitwe yacu ni rya kanisa ry'abasaza ryiriya ruguru, umuntu bagaza bamusengera ku budiyakoni afite imyaka 50. Ese mbabaza abantu bazo bavuga ngo umuntu yagaza asazira ku budiyakoni ruguru, wazana babahudumu ba ruguru b'imyaka 50 boshobora kwicaza ikanisa rya none? Boshobora protokole ya none? Hari igihe abantu baza bashokora ibyubu bakagira ngo none ibyakera nabyo. Mu myaka abigishwa ba Yesu wari ufite imyaka igera kuri 20 ni Petero, ni wari ufite mu 20. Abandi bose bari munsi, bari under 18, nibo Yesu yagendanaga nabo. Twebwe tukaza mu ikanisa, iki kintu nkunze kukibwa, twebwe tukaza mu ikanisa abantu bakatubwira ngo turi abana, natwe tukumva gusa tuko tukiri abana. Ruguru hari imyumvire twagiraga, no kuvuga ngo umuntu wese witwaga Rebeka ruguru ni umukecuru, Marita ruguru ni umukecuru, Mariyamu ruguru ni umukecuru. Abo se batekaga inkono z'ibishimbo n'abandi. Twebwe nditwumve ko Mariya wo muri Bibiliya yatangiye gukorera Imana afite imyaka 16 akiri umukobwa utarashaka, yicaraga ku birenge bya Yesu. Munyikirize amen. Atukuze. Ngo ategera Yesu, Yesu aravuga ngo uyu mukobwa yahisemo umugabane atazako, akiri agakobwa. Twebwe umukobwa akageza imyaka 18 19 akizana ikanzu ruciye mu kuboko kumwe mu ikanisa, ningo kuza gukuru attention z'abantu, ntarumva ko kwizera ari umugabane. Narondogo yako mwihangane. Aya. Munyikirize amen. Hallelujah. Munyikirize amen. Amen. Uzamura amaboko. Dore. Sema amen. Hallelujah. Bani bahumuki. Amen. Sekurondogora byo si icyaha. Ako ni niryo sorezaho. Ni niryo sorezaho. Kuvuga ngo imbaraga za Yesu nabigishwa 12. Nizo mbaraga za Yesu tuzi. Kandi abasore batoya yatoje umurimo w'Imana. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Nababaza. Aya makanisa yacu muri kumona ari mu kudutoza. Muri Bibiliya haba Naomi na Rusi. No kuvuga ngo umubyeyi wa Rusi ni Naomi. Nta kitagira mentorship muri Bibiliya. Naomi yatojeje Rusi, aramutoza, aramwigisha, aramurati mwana wanjye wapfaka yariko nukubigenda. Aramugorora, aramurera, aramukuza kugezaho mu rubyaro rwa Rusi hakomokamo Yesu. Muziko umubyeyi ashaka kwerekera abana inzira akabereka inzira, ugasanga urubyaro buryo urubyaro rukomeye uza rukomoka ku bavyeyi bakomeye. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Urubyaro ruzima ruza rukomoka ku bavyeyi bazima. Ko imbaraga za Samueli ni nyina. Imbaraga za Samueli ni Ana. Ariko ikigutangaza, twebwe abagore bacu dufite mu ikanisa abenshi tibazi bobyara. Bibiliya izivuga ibintu bikomeye. Umunsi basezereye muka Isaka Rebeka, baramubwiye ngo ugende urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi. Iyo fuhe
kuvuga ngo urubyaro rukomeye ruza ruturuka mu babyeyi bakomeye, babyeyi bazima. Ko iyo umubyeyi ananiwe kuba muzima nico cyangiriza societe. Buriya abantu benshi nta kintu kitaza gihabwa, icyo umubyeyi afite nicyo azasigira abana. Ufite imana azayisigira abana be, ufite ibiheka azabisigira abana. Umuntu wese azasiga icyo afite. Hari uwo mvuze? Oya. Yevese. Iraremereye. Ngo ntangiye gutunga abantu intoki, reka ndeke ruko. Ngaheririmba dusoze. Mungu alibariki neno lake. Amen. Amen.